Zvuci walkie-talkija čuju se sa svih strana, dok učesnici festivala vrše poslednje provere pred početak. Nakon pozdravnog govora organizatora, kolone nestrpljivih posetilaca jure između više od 30 interaktivnih postavki od trenutka otvaranja. Cepter Expo centar vrvi od naučnika i entuzijasta svih uzrasta. Kao i ranije, veliko interesovanje izazvala je postavka Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razigrani plamenovi, poigravanje sa gravitacijom i prilika za učešće u eksperimentima dovoljna su preporuka za zadržavanje u ovom kutku festivala. Najviše pogleda ostalo je na Rubensovoj cevi. Rubensova cev koja je analogni ekvilizer. Ova definicija vam verovatno ne znači mnogo. Ipak, naizgled komplikovani izrazi označavaju cev duž koje se plamen pomera u ritmu muzike. Jedan od studenata Fizičkog fakulteta uključenih u ovaj projekat objašnjava o kakvoj aparaturi je reč. To je cev ispunjena plinom za koju je priključen zvučnik i membrana koja deluje između njih. I sada kako se muzika pušta i kako talasi kreću i udaraju tu membranu, tako se plin pomera i odnosno plamen koji je iznad plina. Fizika je prisutna i na štandu Centra za robotiku Instituta Mihajlo Pupin. Ova postavka izgleda poput seta za film naučne fantastike. U njenom središtu nalazi se robot koji igra uz popularnu muziku, kao i humanoidni robot koji menja izraze lica. Izlagači su ovom postavkom želeli da pošalju specifičnu poruku. To je, da kažem, jedna personifikacija, odnosno simbolička predstava jednog sintetičkog bića, odnosno sintetičkog stvora. Time smo hteli da pošaljemo poruku mladima da u budućnosti roboti će biti, da kažem, uređaji koji će imati sposobnost da razumeju tuđe emocije i da ispolje svoje emocije i da budu društvena bića. Kontrast robotici i modernim mašinama pruža Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković. Oni su želeli da prikažu zašto je svako drvo dobro drvo. Čim priđete njihovom kutku, vidjet ćete prava gnezda, okačena iznad kolekcije perja raznolikih ptica koje u njima obitavaju. Ovo nisu jedini zvukovi kojima je institut obogatio svoju postavku. Ispod imele od koje se priprema Asterixov čarobni napitak, postavljene su slušalice i svojevrsna zvučna drama pod nazivom Košmar jednog drveta. Nakon što ispratite proces rasta i seče stabla, kraj je zaista upečatljiv. Festival nauke ima međunarodnu dimenziju. Jedan od učesnika je i doktor molekularne biologije, Laslo Robert Zilos iz Mađarske. On je povratnik na festival, a ove godine će imati svoj show pod nazivom Kreativni problemi. Tim putem će predstaviti različite naučne načine za rešavanje problema. Sto u suterenu za kojim se on nalazi sadrži različite logičke zagonetke i slagalice, prvenstveno za najmlađe. Neke od njih su dobro poznate, poput Rubikovih kocki i slično, a neke su poznate iz prodavnica igračaka, a malo ljudi shvata da se iza njih nalaze nauka i matematika, dok su neke naša dela. To predstavljamo i u to pokušavamo da uključimo ljude. Imamo i mašineriju, pa možemo nešto i da proizvedemo sa decom i posetiocima. Zvuk bušilice možete čuti i 2 sprata iznad, ali u drugačijem svojstvu. Da li ste se ikada zapitali kako se osjeća jedan bolestan zub, odnosno živac u njemu? Upravo to je omogućila istraživačka grupa DentalNet. Na njihovoj postavci je moguće ući unutar zuba, nakon čega će vam toplotom fena demonstrirati kakve uticaje trpi pokvaren zub. To je toplota koju mi primjenjujemo na zubač. Moglo biti hladno, neki led nešto. Da vidite šta je vaš zub osjeća kada postoje utice koje vode do njega. Još jedna praktična primjena nauke prisutna je na jednom od najposećenijih štandova, ali na različit način. Naime, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar upriličio postavku CSI Beograd, po uzoru na popularne istražiteljske serije. Tamo možete vidjeti prikaz jednog mesta zločina i forenzičare na delu. DNK analitičar Jelena Stošić govori o uporištu tih serija u stvarnosti. Ljudi dolaze na štand, pitaju da li je to isto kao u seriji. U seriji je naravno sve predimenzionirano, ima to i tekako veze sa istinom, ali u realnom životu nije sve tako brzo i nije sve tako idealno. Mladi naučnici potrudili su se da pariraju svojim starijim kolegama. Gimnazijalci iz Požege poigrali su se svetlošću i stvorili iluziju beskonačnog ogledala, odnosno privid osvetljenog hodnika koji nema kraja. Iza ovoga se krije jednostavna tajna. Dole se nalazi obično ogledalo, između je samo jedan red novogodišnjih sijalica, a gore je polupropustljivo staklo, kao zatamljeno staklo na kolena. Premda svaka postavka ovogodišnjeg festivala zaslužuje da bude predstavljena, bolje je da iskoristite priliku i sami se uverite u to koliko nauka može biti zabavna.
Budite naučnici bar na jedan dan.